kapaci niji bang ke lapuino je pini konsil long inut bahani tum dharna duramda je PGR VGR along le lapen ke sarmen phangcho long le apu thang eviction nahi lapen sarmen phangcho long le pen PGR VGR pachi jara lake alang tum kupi dongama thane lake kapatiblo sarmen phangcho along le bangke lake yema bang oh sarthe phangcho long le bangke hola bangke yem chechak lo jen dake lake nifai troxiang ni eviction bopu sitame law and order ari denge tum karmino ton mas council ari dengabi si police requisition and law police bangke nang pipedalo je election appeal claim mo eviction no order ting pen claim pon po sita nona bangke election na nangli bomlo po laki election hot ke nitung bangke lason eviction pin bangke itum requisition nang pidunde po masi ada bangke nang pidunde dalu la benetum karmino ton mas council pen ke tokelo lada police force afan SP fan lu pielo jadi tum fan that sarthi phangcho long le eviction je fan itum fan requisition apinai laben PGR VGR long le puthake nilivaida clerkship si all political party laben song ke doan hola song ke doan organization ke doan laben ke intellectual ke doan tumhan nili hadak isia mai phalo karbengo tonomas council pen je phasi PGR VGR alam penan budi sore chope choilo lapen ganotin name budi sore amethang jongjung ko ke thekana mokha ke thekere tuman dame alang tum song ke doan dame budi sore chope choilo la soteng pensi ke raye bangela puhino je dagnili mata theng thiblo je PGR VGR bangke lake supreme court order ro lasi supreme court order teng pen PGR VGR ke lake eviction back sita PGR VGR eviction pusita lata bangke langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ason kali langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ke hoda bangke aphai kompik adon kombo dono masi holada ke itum police tame requisition apiloba suri thom pon sita itum bangke jokchit la unchit lo success chit lo jeta judu koloni long bangke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam police lapen ke forest department pangrum pepen niltum oda eviction ke dam hotke secretary mukur gathar phanta harlong pen warak lapen ke oda usi phan khotkutia usi phan ke afu warbang lata ke roilo nang tum social media long dala su theklung lo lasi ladake aphai bang oda ke harobe thom da play adon da pharo thom da play sita non daga bangke adon lapen ke aphai ke suri kep sose lasi suri kep ang van ki plung nai bangke nilyang sita pulo lake kachelle makam kali rong ro ke ju elamali lake it is not matter of jokes kusini angni sipu lake je ilitum Assam government afan ilitum pe aprang ke chinki nangla ethe law and order ilitum ari deng abe Assam government ari deng sidu hala tum force nang pidu nangla nang pipen kroilo posilate eviction ji laben ke bang suri thom pli police CRPF leke laleki unji gali lada bangke penana force nang kogi lasi lake apor nang ji lasi hola sota penan kese pen chenglo la penang tong ki matana to video lang le theklong ji pin dharna do bangta hola tana ningjelo chiklo jonjoni uni de tahai sita eviction nang ko eviction nang ko se eviction mek pop ke a process ta sembong lo apani liada khan lo PGR VGR ke lake ka declare ke British ho 1933 ani kansi declare la pen ke gazette notification ke 1946 hola da ke nilgin mahanga thekela la pen ke Ladakh Assam grazing land mane PGR VGR Act laso 1954 teng bensi endun po bula so bangke ka chekroi ke lake 1954 along si laso gazette notification klanglo laso hoda bangke Assam grazing regulation eka teng bensi endun po bula so hoda bangke lake CM ke lake hola se khorsing
terang lo fasa CM lo lapen ke chairman Karbi Anglong Autonomous Council DC da DC ala ke CS bus la tumsi ala so ko son long che perai lo la so che perai teng penala ja Assam la so Jinglen aye ka teng dan CN po la sinilian sita pulang ala so mai hota je la ke apornaing la pen ke itum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke order pen apipo la so ni lelam cha teng men order da piklang elo la pen ke la so order teng pen ke la dak SOP bonai nangi SOP mane guideline bonai nangi la so guideline ka bonai ke la ke apor nangi la ke ani sini ini ke chokche pen ani sita ni clear than no de Karbi Anglong Autonomous Council long ke la dak ke thanga documents abe nonon tabe la si la so British hot ki bikang alen sa documents an ke la ke isi ke North ke la dak ke Shillong lo isi bang ke la ke Dehradun long do la si Shillong long tan nitum lahaya documents ka per iji phan nitum toyelo dake alnisin nitum lahai ka survey arong te bangke la bangke lake nitum la dake Google Map palong sekian lada bangke hala original document bangke nonanda Karbi Anglong Autonomous Council long abe non pugali lake aprang 1951 pen ba 1951 aprang council abe pin independent long le aprang document nonanta daka ga abe delo lasi la sohormu putih rinang lang la penke dia tapi la dah ketum la sab PGR documents do thaya phi la penke Supreme Court order dolo la soteng pen itu mang PGR mang ke la ke tharli back po la khangone lo la ke tharli po sel ka tharli ji puta men la ke iningi pung iningi thia ka malimatil nili waida clarsa pen da pachin la Karbi Anglong ra tuman la ke aron re pen ke do PGR long le ke tharli sida ni tum SOP bunai ji buliram terang ki poson si lada ke sia sel tianang po aponang ko ji la sila so sel bang ta Karbi Anglong Autonomous Council pen tiarelo order pielo lata la pen ke Shillong la haya documents ka pangrum nam je phanta ka pen na Karbi Anglong Autonomous Council pen hukum pielo la pen ke kana nama ka survey dami ka fulni circle la pen dongkam circle ra pielo sida la hai piera pista da il tuma bangke il tuma rideng along je il tum la soal lena documents bangke PGR documents bangke il tum long nangla lasi lason inun baini dharna dopo lada ka bangke je Karbi Anglong monsam kape do thuye phan ta monsan ko mane suluk sudaka monsan kapa be ye phan suluk sula kape do thuye phan si inun baini asong tum claim ni thang asong men pupe inun baini tum ke thekeri ka je krong tum mithang jongjunga le ke long ye phan lasi la so bangai claim nang il tum nama thalo ye autonomous state movement 1986 pen il tum claim lo ye il tum claim pik lo hempregamen pen il tum claim lo kithi ki jang tum da dolo bang bharot hom da se aba ke am struggle korilo mane ke je nitum ke hele ke out kachi song men se autonomous state bangji political power come from barrel of the gun autonomous state bangji plom de hele out nangji lasi UPDS KNB ke KPF tanang klang lo Helia song ordo la ben ke ko UPDS nang klang lo song trogatum helikiot militan sundanang klang lo sita penan la sopil the pen kachikak nang na dulu charchi malong atai be pin pen bang plikerai si la sopil the pen chi onang lo la ke alang tum ke phonang ke pipoloma ok chun prantum jongjung ka chobhonga joine pen si ilitum la sopil the pen kim tamang hola sonang tum theklang lo autonomous era movement na hisilong tame je that indefinite bond dopik lo 100 hours 200 hours bond call korilo 15 days bond dolo 7 days bond call korilo 10 days bond call korilo la pen de along pen that bus me ke kai pen chenglok dolong me kai pen chenglok office me kai ladak jaka sahota movement hota me that 56 crore Karbi Anglong property kahino Karbi Anglong property ke damna Karbi Anglong asset lo lake Karbi Anglong asset school ahe me kai pen chenglok community hall me ke kai pen chenglok la pen dolong me kai pen chenglok office me kai pen chenglok bus me ke kai pen chenglok Karbi Anglong a property bang ke loss lasi lahaya history ta iltum theklong lo ki thike janga dok pik lo rahor sinara son tame hemprega men kan sila sopil theben ke damnang lo sida pinyani ta hemprek nanta long lela ta hemprek ke hang na nil kai da pulo ing ton nang ne hemprek long letik iltum sang nang ne hemprek ta hang bom nang ji la pen development akaya akama sai hang deng dai tum claim bom nang ji PGR ta ing ton te pulo ke nil ing ton te claim vek ji
sera lason je inut bahini tum mithang jongjunga leke long ya fansi councilor dharna na claim yang ni sita clearly chipu jeda Karbila autonomous council pen PGR ke state government ang support unde pulongte law and order itu manang support unde pulongte ni tumke ki claim muni laki ani sita nili chere non alam gali lake ani sita nili meeting long na nije lasi BGR ke claim nangi aronden pen ke dota claim nili tum ani sita nili waida class pen pachini loke khan busti judu koloni la pen ke hola Lahore ya nalong nange do tu narone hoda ke phai komo ajum komo adon komo pose nitumke je song tu manahang e pin pen chingwai chingsai se pin pen budi suri chepi choi che pin pen Karbila autonomous council mate tin Karbila pen claim dia tu sira daga bangke tum bangke kachingwai nang hang nang kokke adon na dopik aphai dopik la pen ke abang fuda dopik lasi lake men le kathali unje hom gali ini tum ladak chingwai che sa claim men step by step en claim nangi lasi nili Karbila long ra tuman ka chuning ria bage social media non penana tum tok topic pik nili lango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT eka teng pen misuse tuman ke nili case before kapene bi ban sikang nang iban nili boriji etela ke aron re pen lason misuse kori belong te lake social media long tamena tum ki pitap ki pipru je ladak alang tum inut bahini la social media long ke ther lahai da ni tum thek long Facebook la Instagram long lahai ke ther social media long ta lahai thek long la sila IT eka teng pen la so teng a role teng pen gas ke pia phansi nilda siklo etini li claim clip upeke claim ji akola ke sarthe phangcho long le pen PGR long le par lada ke pangui nang dilo sarthe phangcho long le da claim po sita ni tum requisition kilo police tum na bipida lasi election api nang pipo busi non ke nang pipe state government kali central government kali along a peg state anda me non bangke election hot ke la bangke eviction asa yang deng ke claim clip pusi alang tum pangdak bono ke lasi nilinang tum media hoi pen ka chuning ria bangke lason nil tum ke kom hak ki jum hak akar bi tum yong si ile tum long si kai ke ta ka chi putot kai ke ta ile tum mong yong si kai ke ta lahai mane ile tum mong si kachi jong tap kachi jong fru kachi sorsa tap long de la ke ile tum bangke paprang nonde niligi puje bangke hola jang non inut bahini tum chon fru chona akapre ke pupe non ke Karbila long intellectual teman ke ninje je song ke doan ta chinge la pen la so PGR la so ke claim vek asa yang deng ke claim ke ladak professor dharna ke do la pen procession ke do la pen memorandum ki pida da kirunia long procession ke do la pen dipu long dharna ke do nilifan memorandum nang ke pi dongka sarkuru filong memorandum pi la pen areng ke sobek hola tum bangke ni tum chingki je than pen si kaita ko nilinon ni phai krisi alang tum man official nil tum hang alang tum man official hang agency la pen ke KNC la pen KSA Jamson timung tuma group hanili official baji krisi sinili chembaralo la hai ko son sika pichunjima la PGR pen chenglok la pen ke autonomous era abumen pen chenglok koson si hemprek pen chenglok ka pichunjima la hai apu thakta alang tum memorandum nang pia teng pen itu koson si kaching bai ching saima Karbila autonomous council long nili official leta lang tuman pajir pen chingki je than men si jara kamla chunjima nahar juje pin pen councilor athengno dharna ke do pini ali duima pini mun living example Manipur along jedak Manipuri pen la pen kukietum maite pen kukietum cho bong pini nandang samselang nikan si parelo 1,000 of crores ne oda ke loss muni da phai ke chi suri sita sose nanang samunela latong inu ini tum kirima lason abang kini li claim Karbila long monsan do nangji monsan do lo pronte kaching thura sayang deng tupo kechok ke il tu platform do chupe keng na hala so chupe keng na pini pulong te alang tum ni tum han clear episode van arjuno akola sarthi bangchu a supu la pen ke sarthi bangchu ala hemsor bodi na jige amun pi ala biren phangchu pen maluti ti sopi hala tum men ke iya me cheng ki wo komane political jongjunga lek NGF tumangke dak dharna nang doi council lo
bijar along le aputha lasi nili dotti ke bangke lason konsil long jingwai pin pen lam sam pen jingwai pin alang tum ke ther ke ha pen lason si ke claim asayang den claim mom lo pulong de labangke nilike la so sayang den bangke pe claim long le jingwai nang jingsai nang jingki je than nang la so sayang den ke chogi ako ke jingki je than ben si chogi autonomous state nili pulumati itu minuwe da MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha pala Lok Sabha Rajya Sabha pangrum pet 700 plus MP do la so autonomous state bill ponjite cabinet decision enangji cabinet decision endorsement president of India bank SN pinanglang la si speaker bank business of lease along thapon po business of lease along thapon po Lok Sabha long debate pe raphie bank ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bank pass po the dake ruling government tum si cabinet ateng pen governor president of India SN ki pe teng pen si bill ke pon loke pass vek po Lok Sabha pass date pe na pida ko Rajya Sabha pass nanglang Rajya Sabha pass date pe na pisi Lok Sabha Rajya Sabha pass date ba si ile dumda article 244 ke log India na constitution long edo do sita lata bange lake political decision lake nili mithange lake nilige Supreme Court long case pi pulo autonomous state aputha Supreme Court long case pi dan nang je constitution long doko apuka apole people to autonomous state long le dake amasi hoda top 5 Supreme Court lawyer fansi cingki si karbi bohona a manager afansi chesong kathar fansi appointment pian lo peon si betai ini ka cingki ta ala dake a fee si 2,50,000 ata draft pen si pinang PC 5 lakhs pen cingki lo a fee bangke lake political decision ethe da constitution lo ke tok do may be pu la bangke must be pukali lasi must be pukali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inun banya tum political alle ke ong je phak ani seta ning je paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 alam je council song claim council sor ke lata ke laso separate electoral rules ka tiar je nilian se waida class pen pachini logen council ke nitum la so PIL case ripiat teng pen nitum a committee seng lo a committee chairman ke Mor Singh team a committee member secretary ke Alvin Teron lo dake Dr. Jointurong pi pen chenglo Dr. Mansing Rong pi pen chenglo Dr. Dharam Singh Teron pen chenglo Dr. Robinson Teron University Difu campus a professor noni kalilo la pen ke ala Bernard Rong phar pen chenglo Nubin Terang pen chenglo ex principal Sarthi rong hi pen chenglo arong chewoya lo hijinat rong pi alang kumsia committee seng si ne latum chingwai lo jalo guteng to defan hek do book nang submit lo la soteng ben isi resolution en lo isi date pen ke ko nili session long pass lo session long cheparai date pen apike governor long pathai det governor bang article 164 ateng pen je council of minister addition si ne ke claim ji ede nitum ke governor ke lake autonomous council a guardian chonat governor phan hukum ki piu na bangke lake state government lasi hoda hil siria long alu pili damlo hala so minister bang sumrong hang ke hailo along tabe file nang li lo pusi than nili sumrong hang ke hai bana chuning ri lang lo so la so pon nang approve de noti nil tum ke dam la so Omor Singh ti sona na candidate lo la pen ke ko em lo la pen ke ko Lum Singh Teron Richard Tokbi, Kachirong Pipi Baido, nitum damlo, je nang approve no. Approve as per EC decision and issue accordingly bullet nang tok no. Governor Banpo, bang claim deke. Ame thanga chi admit no. Rotom terang la pen ke hola lit song numda dol ke sumno hang lo chingwai ke. Ni hola LR phan commissioner phan pothai da. Law department phan pothai da VPN. Tintum manai koi pilo lage. Itum ge PIL case piateng intum claim lo lage. Lasi lason council sor claim kledet tuliram longhang claim kledet laso karbiang longrat phan pamang hunang nelo 1986 ta movement asono ke nilikai ja puelo repeat nang nelo karbi yang mong sikachi chok ke the ke hang ke karbiang long phan si hempre ke hang karbia khai phan si ke hang kaliuma daniel karbia phan si ke hang pi karbiang longrat phan si ke hang engke
karbiyan si ka cho ka theng karbiyan si ka boycott karbiyan si hemrit ka free karbiya jan si ka cho ka apran ke tam nan dulo la sopil the nindum karbilo ka charlia song nindum kam klem rapet omor sing ki sok ya gelai karbilo charlia song inglong for president lo bubon sondro rong hangala ke general secretary lo kon rong pi dhiren rong pi surya jam nan central committee tum akering kereng amasi hala sorke apran ender lo karbiyan jano lata lasi 1986 ka son ahem prek ke hang ke tum repeat nang nelo punini kai da pugar hem prek ta tum hang nang development akam da claim nang hem prek ke hang pule chiputora pul hem prek pen ke laso hem prek hang pen ke political ali enang nele yokta nilinang to media hoi pen ska ni yelo autonomous state amu ke longjia phan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bang ke laso ali bang chu enang nelo hemprek amen pen ke ni pan bud nang jok no punang nelo study li pu era sonsi hemprek dai li tum hang bom na development akam da claim bom na la ben team gar benglong ta hemprek ke hang nun bom ji sida hemprek ke hang pen ni tum ke ing samjin men sang ji ing samjin men sang ji ka cho bhong che horung pen li hele kaman pen kali kaching ki ke chathan ka convince pen si hemprek ta pelong ji oko hemprek long le tik ni tum team gar benglong ke sang si kap chingwai ching sai pen si ka ching ki ke chathan pen si hemprek ta pelong nang la pen jara sayang deng ta me la pijar biar ta be ching ki chathan pen si pachun nang ji ka cho bong ka churi pen gali la sinang tu media hoi pen nilina chuning ri long la son asayang deng ke kar biang long arat ke duan ba chuning ri lo la son asayang deng mangai claim ke janang il tu monsan si to nai monsan do lok long te ka pre ka ching thura sayang deng ta il tu claim ponong po lanchon start here control along like 7 months early se election ko se niya mo sinki se 7 months kali 7 la si mohata ni declaration sar se pangcho long leke ni phai troxy atumi bini kinar keblo mate atumi si election populo la sinang taka buji je bang mo ne buelo na interest ko pini ma tharong mo la tuna chini je 7 ani election populo nitum police requisition nangji ada ka tharle dam pan police requisition sp pan nitum council ban pielo ta pieta police tum nang pinun de la ke election dokok election afisi nitum nang piji pusi puloke la si election de nitum tharle bek